senate ni ngiuga haria marathie magathua ni gukorwo ati matirahota ku focus ni marenda taru magucanie na ithui kana na national government moneke ni mongerera bia no kuongerera bia icio ngimoria oversight ndirironeka thiini wa counties na ndiriroka wega no ngejuria taru ni iri am of the view kuri mawira senate iratahirira matagirire gukorwo mari ma number 1 uhoro wa gwita ministers thiini wa senate na ni uhoro twaritie muno ona mungita minister mutimuheaga bia na mutingi mu discipline ona impeachment mutingirehe ucio ni wira wa national assembly the people magirire gukorwo magita almost every day ni government and the county government nigetha mamenye atiriri besha ici thiete atia number 2 senate ya bereri twathigiririe na nithu twari na kindu gietagwo transition nithu twagayaga ni tutiamenyete ona devolution ireka atia no tutingigona riu turi na thina wa teething tondu miaka 15 ni meiki kuri watho senate yageire gukorwo ikirora ta watho uri ukoragwo wi wa CDF thiini wa national assembly CDF Karueri mheshimiwa ri ni ameciritie wega muno na tukigia na mutaratara wa mbeca iri cioka cia CDF taru iko ndirareherwo 150 million thiini wa girigiri ni tuguri na gicunji gitagwo kia basari 35% na ndugakirie ni gugukorwo na gicunji gia kuriha mishara 6% na kugura maguta ma ngari na ki na gitigakire ni gugukorwo na gicunji gia 2% kia environment ugakora mbeca ici igaitwo wega ona ukiendaga gukorwo wi mjanja ndungihota no at the county level atire watho ucio na mbeca nacio matire na 150 million ni dangerous tondu mena billions of money na ni kwagire kugia watho na ni ngiurio challenge iria nene thiini wa senate ni ati many senators aria maikaraga makoragwo magithigiriria gutuika governor ukagia bara ugakorwo rathondeka watho ukimenyaga ndirenda guku guikare gwina confusion because ni ndauma haha ndirathi kurugama tariu ngirora senate ya bereri senator Sang na niwe governor thaici wa Nandi maita meriri he kindu arehete na watho arehete gwetagwo county development forum na yari thaka muno na tukime debate na tukimehitukia no yakinya national assembly that time gwiciria ndiahitukire igikua tondu governors matiamiendaga yendaga kugina forum ya riri ya uria murirwaga mbeca ici uria ciagayo ugakora no urehe watho wi senator no wi governor the same watho ndungirenda wenda weherio ndungirenda weherio ona Wairungu Kang'ata ni junior arehete ward development ugakora watuika governor ri urenda ukorwo na control so challenge itu ri niyo ati turoraga very short sighted no gatuo gutura wathani ati ugutura giti-ini na kwenda kutuika kindu kingi yani wikarire haha no utagetete haria koguo confusion ino ri ni njega tondu ungirora kindu twitaga PFM Act ni koragwo yugite at least 30% ya mbeca iriroka county cithie kwi development ndaguo guoneki counties hari kinyite ituikite employment bureaus they are just glorified employment bureaus tondu urakora tari ithui na Ikuru ri twi governor wa gatatu Kinuthia ri ni andikite andu ake thiini wa system ria giuka akigirira timu yake nake riu Susan ena timu yake so ni ria ithatu already andu tangifuta wanita so ugakoraga 90% kana 80% irariha mishahara nikio mwathio na mathiko ini urakora he mangima ni andu a county waruga governor igiroguo kana makaruga andu 100 because andu ni aingi na nduyo na niki mareka ngari mena ta 50 kuingira mathiko kana guthi kuria ku unnecessary koguo haha ri senate ni yagiriire gukorwo ikihota ku rationalize no ikwa ku rationalize niki tondu many senators mara target onao gutuika governor ndina kiuria shesheni hakuhe nawe.